Bakwethu sokuyikudibana njalo kuleli viki kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Ngihamba lo mfundisi oBimpofu. Mfundisi siyakwamukela. Siyabonga. Salibonani balaleli. Siyalamukela njalo ehlelweni lethu lwale iviki lapho sifunda khona ilizwi likaThixo sindawonye. uThixo abe lathi nxa siyakufunda sonke umfundisi oBimpofu. Siyabonga. Siyabonga mina umfundisi eSidlovu sonke amaviki ona la adluleyo. Yekelani ngiqale ngogwalo lolo kade lokho enduphakamisa lapha. When God said remember, nxa uludinga thumela umbiko wakho kunombolo zocingo 0718444196 iWhatsApp yona leyo 0718444196. Mfundisi Mpofu, namhlanje siyagqiba indaba siyayigqiba sesifike komlindo yagcina kulindaba yeSabatha. Sesikhangela udaba lokugcina olwengilosi yokugcina singalubala bese sixoxa ngalo. Usambulo 14 verse 9 siya ku12. Ithi yona salandela esinye isithunywa sesithathu. Simemeza ngelizwi elikhulu sisithi. Uba kukhona okhonza isilo lomfanekiso waso. Obekwe uphawu ebunzini lakhe kumbe esandleni sakhe. Laye uza kunatha iwayini lolaka lukaNkulunkulu elilungisiweyo enkezweni yolaka lwakhe. Lingaxutshaniswanga. Uza kuhlutshwa ngomlilo langesolufa phambi kwezingilosi ezingcwele laphambi kwewundlu. Lentuthu yomlilo wokuhlutshwa kwabo ithunqa kuze kube nini lanini. Kabala kuphumula emini lebusuku labo abakhonza isilo lomfanekiso waso. Lalo obeke uphawu lwebizo laso. Nanti ithuba lokubekezela kwabangcwele. Labo abagcina imilayo kaNkulunkulu laba lokukholwa kukaJesu. Kulezinto eziningi mfundisi lapha kodwa ngiyakwazi ukuthi uzazama ukufinqa lokudobha kumqoka la. Siyabonga. So lapha sikhangela indaba yophawu lwesilo. Sizafisa ukuthi siqale ngokuveza ke ukuthi uphawu lwesilo vele kukhulunywa ngani. Indaba zakho ungazinanzelela zixhumene. Sike sathinta njalo ngendaba eBhabhiloni. Lokho sikhona phana kasikasuki. Sike sathinta futhi ngendaba yophondo oluncane. So engcenye engingakutsho lapha kubalaleli ukuthi isilo lesokukhulunywa ngaso la siyahambelana lesilo esikusambulo 13. Isilo sinye lesana ukuthiwa saphuma elwandle. Esavezayo esikhathini esidluleyo ukuthi siyahambelana futhi lophondo oluncane olwahlukuluza abangcwele. KuDaniel chapter 7 verse 25. Siyahambelana lophondo oluncane. Siyahambelana futhi le ndoda yokuhlubuka ekuThesalonika wesibili ngo2 iverse 3 lo4. Lokho kukhulunywa ngento yinye. Into efananayo. Kuyini okwenza sithi kuyahambelana ngoba kulezi impawu ezihambelanayo bezifanayo. Asingakubeka ngaleyo ndlela. Kulokuhlubuka laphana esikubonayo lokuphikisana lomthetho kaNkulunkulu lokuhlukuluzwa kwabangcwele. Izilo zonke zona lezi ziyahlukuluza abangcwele. Kugoqela la sona lesokukhulunywa ngaso kusambulo 14. So sithini nxa singakubeka kube lula sithi thina isilo lesokukhulunywa ngaso ku chapter 14 kuDaniel 7 luphondo oluncinyane. KuRevelation 13 isilo esaphuma olwandle. Ngale kuThesalonika uPaul watshengiswa kuthiwa indoda yokuhlubuka. Into yinye leyo. Yes, izimpawu ziyakuveza lokho. So lapha kukhulunywa ngokuthi isilo lesi silophawu lwaso. Yindaba esifuna ukuthi siyichaze lapha. Ungakayikhatshana mfundisi ngeyindlela kuba isixwayiso lesi. Kunjalo. Ukuthi abantu bangamukeli lolu phawu. Engcenye sesingahle sihle sichasise khona ukuthi yindaba uNkulunkulu esithi abantu bangamukeli. Kusambulo 13 la iverse ngo2 kuthiwa umgobho wasinika isilo amandla. Antu uyayibona indaba. So isilo lesi ongale kwaso vele onguye umnikazi wendaba nguDrago uSathane kusambulo 12 iverse ngo7 siya ku12. So uSathane nguye onguye opheka zonke izinto. Uyimanjinela wakho. Uyimanjinela wakho nguyinhloko yakho. So lapha nxa uNkulunkulu esithi singamukeli uphawu lwesilo, uNkulunkulu uthi singamukeli ukukhonza uSathane. Singamukeli ukukhonza isidalwa ngoba kumele akhonzwe nguye uNkulunkulu. So indaba yokukhonza lokho ikhona futhi khonapha. Masikhangela lolu phawu lwesilo. So ungakayikhatshana mfundisi singatsho yini ukuthi lapha sesisiqongweni loda antu uthela udawu lufana naye. Sesisiqongweni. Sesisiqongweni lapha
uSathane sefaka wonke amandla akhe ngoba uyakwazi ukuthi yilithuba lakhe lokugcina alalo leli ukudukhisa izizwe emhlabeni. Ngoba kuphela lokhu uJesu sesiza akusekho kunye okukhulu kulalo. So leyi abafundi beBhayibheli bayibiza bethi i-final crisis. Uhlupho olukhulu oluza kwehlela umhlaba wonke ekugcineni. Ngoba indaba yoPawulos lo indaba ezagoqela umhlaba wonke. Umuntu munye ngamunye kuzamele akhethe phakathi kokuthi akhonze uNkulunkulu agcine imilayo yakhe. Ugoqela lo mlayo wani weSabatha. Sizawuthinta lapha kuEzekiel ukuthi uNkulunkulu laye ule sibonakaliso sakhe. Isilo laso silo phawu lwaso esifuqa ukuthi abantu banjani balulandele. Umuntu kuyomele akhethe phakathi kokubili. Akulo zathi mina ngikho ngapha angikho ngapha, akula osala esenta. Mfundisi ubuya le ndaba enzima. Ungahluhluba indlu ekhasini ngokuchasisa ukuthi kuyini kumbe sengiphonga ukuphangisela ngabamba inhlwa ngekhanda ukuthi kanti uPawulos lesikhuluma ngalo lolo kuyini ukuthi abantu bangalwamukeli. Siyabonga. Ngathi mina umbuso lo mbuso ulento ebizwa kuthiwa yi-sign of authority. Abakubiza bathi bona lokhu yikho okusitshengisa ukuthi thina sinamandla. Possible yi-flag something. Yeah, kufana le flag. Kufana le flag. Yeah. So lapha sibonani isilo lesilaso silento esinika igunya abaziqhenya ngayo esiphawulayo sibeke eceleni. So into yakhona bathi ibanika amandla kumbe itshengisa ukuthi balamandla yikuthi bathi bona baguqula usuku lokukhonza balususa kuSabatha bawulufaka kuSande bathi njalo njengalokho anesike sakulandisa embalini. So bathi bona nxa wena usiphikisa ukuthi thina silamandla hayi khangela embalini uthi saguqula imbali zakuphendula saguqula njalo abantu abaningi bayakulandela khona ke sanjani esakwenzayo saguqula into ebekwe uNkulunkulu ngoba siyakhumbula ukuthi uThesalonika 2 ngale uThesalonika wesibili ngo2 ivesi ngo3 lo4 kuthiwa uma etempelini likaNkulunkulu ezenza ubani uNkulunkulu ulegunya lokuthi ngilamandla okuguqula izinto eziseBhayibhelini. Yikho kwakhulunywa futhi ngale kuDaniel 7:25 ukuthi ukhuluma iblasphemy akuguqula izikhathi lemthetho kaNkulunkulu. Yikho esikubona la. So bathi bona hayi thina okusitshengisa ukuthi silamandla legunya ukuthi saguqula usuku lokukhonza njalo abantu abaningi bayakulandela. Yikho abathi isibonakaliso samandla lokho. Manje nxa sikhangela ke mfundisi lapha ke bangaba khona yini abantu abalophawu lwesilo? Khathesi abakabi khona. Njalo okunye engifisa ngigcizelele nxa sichasisa kuloko. Nxa sikhuluma lapha ngesilo lesi asikhulumi ngama individuals. Hayi sikhuluma ngesystem ethile ephikisana lobani loNkulunkulu. Njalo uNkulunkulu ulabo abantu abangabe besakhonza ngesande khathesi abaqotho abamdingayo. So khathesi abadinga iqiniso njengoNikodimo kunjalo abaqinisho sibili ngobuqotho. Njalo khathesi akula muntu othiwa seyamukele uPawulwani lwesilo. Yikho lolu daba kusamele luthunyelwe ngesiqubu esike sakhuluma ngaso. Ukuthi kumele luthunyelwe ngesiqubu ukuze uNkulunkulu ahlenge abantu bakhe abalamleli. Yindaba esiyibonayo lapha. So khathesi akula muntu oseyamukela uPawulo esilo loba engumuntu okhonza ngesande ithuba lisesekhona emuntwini wonke ukuthi azwe lolu daba angene entandweni kaThixo asindise. Akungcono yini mfundisi usichasisele ukuthi leso sikhathi sizafika nini? Siyabonga. Leso sikhathi asila date esingayinika kodwa ngokukhangela kwethu okubaliswa liBhayibheli isikhathi leso sesiseduze mhlawumbe ukwedlula indlela thina esinjani esicabanga ngayo ngoba isikhathi leso sizakuthi nxa ungafunda uSambulo 13 uyasitshela ukuthi isilo lesi siza kuba lamandla phezulu kwezizwe zonke zomhlaba kungavunyelwa singaba lamandla khonapho sizasebenzisa uhulumende ngoba bake bakwenza embalini ngakufunda embalini bake bakwenza ukuthi bahlanganisa uhulumende lezokukholwa. So basebefaka umthetho besebenzisa uhulumende ukuthi abantu kabakhonze ngosuku lolo. Nxa umthetho ungavela ube umthetho kahulumende kuthi ukuthi subophisa nxa ungasawugcina subophisa so bazakwenza njalo ke ngeinfluence abalayo bazaba lamandla phezulu kwabohulumende bonke bomhlaba. Babe sebesithi bohulumende bonke bomhlaba bafanele umthetho ukuthi abantu bonke abakhoze ngosuku lwethu hayi khona leBhayibheli usuku lokuqala lweviki. Bangatsho njalo ke ozakwala ke ngaleso sikhathi yikho sikhuluma ngoSambulo ukuthi sizaliswa ukuthenga lokwenze njani lokuthengisa ngaleso sikhathi yikho kuthiwa ngesilungu mfundisi iSunday law national Sunday law njalo. So isikhathi sona leso sizafika yikho kuthunyelwa khathesi ukuthi silungiselele ukuze singaweli kukho ngoba uNkulunkulu ufuna ukusihlenga ukuthi sibe khona embusweni. Khona umfundisi omunye uthena
hayi mina othi mbone sifike bese mbona ukuthi ngenzani ungathini othi kathi sanda sikafika yekela ngiqale ngime ngisibone sifika ukuze isikhathi leso sibuya ukuzohlola ukuthi uqinile yini awusoze uthi wena nxa ungaqinanga leso sikhathi uthi kathi sengifuna ngikhona ngiqalisa kuyabe ukukhonza kuyabe sokuthulete yikho okukhulunywa nguJeremiah ngale ku chapter 8 verse 20 ukuthi abanye bazakhala bathi ihlobo lidlulile kodwa kasinjani kasindiswanga so ithuba lokulungisela leso sikhathi yileli ngoba umoya engcwele ukuthi azasincedisa ngaleso sikhathi ngoba kuyabe kungalula njengoba sisithi ukuthi abantu bazalelwa ukuthengisa lokuthenga ngokuthembeka emthethweni kaNkulunkulu begcina usuku lweSabatha ngoba iZekhiyeli ngu20 nxa uyifunda iverse ngu12 lo20 iyasitshela ukuthi usuku lweSabatha luyisibonakaliso sikaNkulunkulu so usuku lweSabatha lalo lutshengisa amandla kaNkulunkulu sike sakuthinta lapha ukuthi usuku lweSabatha luyisibonakaliso sikaNkulunkulu yilo lutshengisa amandla akhe emthethweni elichumi yikho uSathane eluhlasela so abantu abazathembeka bakhonze ngosuku lweSabatha begcina yonke imithetho elichumi uSathane uzabahlasela esebenzisa amakhosi omhlaba then yikho lapho esizaliswa khona ukuthenga lokuthengiswa okuzagcina kubangela ukuthi sisuke emakhaya ethu siye enkangala siyecatsha khona umfundisi nxa ukhuluma kanje ngicabanga abantu abahlala endaweni ezise lapho kuthezuke khona uhamba khona amanzi njengakuncube khona ngale kumathuphula bayatshela ukuthi suka nini endaweni elani amanzi izulu lingakafiki ngibone ngani kuyikuhlakanipha ukuthi ungaziwamelela amanzi azafike ngoba amanzi nxa sefikile kuyabe kungasasukeki kungenzakala ukuthi ungathini ngiyabona isikhathi siyahamba indaba libanzi mfundisi kodwa ngifuna ukuthi engxenye akungene kule minyaka kwakuqala ama-barcode ngabona uyabona ama-barcode eqalisa ukuba khona ezintweni ezithengwayo ayi bathi luphawu lesilo ayi bathi bona kuzatshiswa lapha abantu bayatshiswa lapha ebusweni khona okunqa ngakukhasa kancane lokuthi esandleni lebunzini sikhuluma ngayo siyabonga esingakuthinta lapha ayingcenye abantu abaningi baphiqwa kule number okuthiwa inumber yesilo ekusambulo 13 verse 18 okuthiwa lenhlakanipho kabekwazi so kulophawu le nombolo yakuthini izinto ezimbili ezehlukeneyo inombolo isebenzani inombolo iyasincedisa futhi ukuthi sibone ukuthi umbuso lo yiwuphi antu yayibona indaba kodwa inombolo kayilani lokubhalwa emuntwini inombolo siyiphiwa singathi thina ngesikhiwa kuthiwa yi-identifying mark iyasincedisa ukuthi sinanzelele kodwa kulophawu lwakhona sesiluthintile ukuthi umuntu otsho nangu into etsho yiyo nani kunjalo so nxa iBhayibheli ikhuluma ke ngophawu lwesilo kakukhulunywa ngendaba ezokubhalana lendaba zama-barcodes kumbe lama-US dollar amasayini kulamanye abantu babesithi khona lokhana ngabokuba izinto eziningi kodwa indaba yophawu lwesilo yindaba yokukhonza ukuthi wena ukhonza bani njalo akulamuntu ozaqilwa ukuthi amukele engakwazi umuntu wonke uzafunda kucace ukuthi imithetho kaNkulunkulu nansi la usuku lweSabatha nantu la then uphawu lwesilo nantu isilo sifuna lokho wena khetha ukuthi ufuna ukulandela bani akulamuntu ozathi engcenye ngihambe ngathenga ithukela ngasenthatha uphawu lwesilo awusoze kube ngaleyo ndlela umuntu uzakhetha entweni ezimbili azaziyo waqala lokho indaba yokukhonza ukhonza uNkulunkulu yini ugcine imithetho yakhe goqela lomlayo weSabatha kumbe ukhonza isilo ulandele ukukhonza ngosuku abalufakayo bona then ukwamukela ebunzini kutshona ibunzi eBhayibhelini limelele ingqondo ungafunda amavesi njengabo Deuteronomy 6 verse 8 lozaka ngu12 verse ngu7 lamanye amaningi uJeremiah 17 verse ngu9 lo10 xa ukukhulunywa ngebunzi so ibunzi limelele ingqondo so nxa uthi abantu bamukela uphawu lwesilo ngebunzi ingqondo ukuthi umuntu lo uzavuma ukukhonza isilo lesi ngokuzikhethela kwakhe ngengqondo yakhe ngoba ingqondo yiyo eyenza ama-choices ukuthi ngilandele uNkulunkulu yini kumbe ngilandele isilo ungakadluli umfundisi khonapho ngifuna nje ukuthi ngendlela okubeka ngayo ukukhetha kuNkulunkulu kuqakathekile ukuthi abantu bakhethe ukumkhonza bangabanjwa ngamandla nangu esandleni esandleni kumelele imisebenzi engcenye bakhona abanye abantu abazabe bekwazi ukuthi usuku lweSabatha lusuku lukaNkulunkulu akumelanga sisebenze ngayo
ngalo. Kodwa ngaleso sikhathi umumo uzabunzima njengoba sike sakhuluma lapha ukuthi abakuzathwala ingazithengi abanye bazalamba. So laba abantu bazabe bekwazi but ngesabatha akumelanga ngisebenze. Kodwa bese sesaba ukuthi ngizalamba imuli yami izalamba. Ekwazi sibile engqondweni zakhe. Ekwazi ukuthi isabatha lingcwele yilo sibili. Kodwa ngokugwala agcine sephula isabatha. Ngaleso sikhathi nxa sesephula isabatha uyabe sesamukela uphawu ngani ngesandla. Loba iqiniso elazi ukuthi izenzo zakhe ziyabe zitshengisa ukuthi kalaleli ubani uNkulunkulu. Mfundisi abanye batshala uvalo nxa ukhuluma kanje. Ungabancedisa njani? Intsho ukuncedisa abantu ukuthi kakudingi isibindi sakho. Kunjalo. Yona leyo indaba eqhathekile. Isincediswa nguverse 12. Uverse 12 futhi nanku ukubekezela kwabangcwele. Laba abagcina imithetho laba lokukholwa kukaJesu. So ukuthi sinqobe esikhathini lesi uJesu uyasinika ukukholwa kwakhe. Kodwa kufanele ukuthi khathesi so ngesikhathi sona lesi ithuba lelo lingakafiki sihle sizinikele kuJesu nsuku zonke. Ngoba umoya engcwele nguyoza sipha amandla okwenelisa ukuma ngaleso sikhathi. Kodwa umuntu yena yedwa isikhathi lesi ngeke amelane lazo. Kudinga amandla kaMoya Engcwele, kudinga amandla egazi likaJesu. So kumele sikwenze ukukhuleka lokuzinikela kuNkulunkulu nsuku zonke njalo lokuthi sifunde ukumela intando kaNkulunkulu khathesi. Kulokunye okuyizinto okuncane esihlangana lakho okusihlolayo khathesi. Singafunda ukukumela khonoko sinqobe. Ingqondo zethu ziyakhula ekukholweni. Kuyasinika isibindi sokuyamelana lokukhulu okuzakwenzakala ngesikhathi soPaul wesibili. Mfundisi uhle wathatha into ebengicabanga ukuthi ingqondo le ngesilungu kuyitrainer. Kunjalo. Ukuyifundisa. Kunjalo. Ukuthi ingqondo zethu vele zona kazikwazi ukulalela uNkulunkulu. Kunjalo. Kodwa ingqondo zethu singokuvunyelwa umoya wengcwele singazivumela zifunde ukuthi uNkulunkulu ngayethena hlala phansi. Hlala phansi. UPaul utsho njalo ngale Korinte 9 uthi ngiyawudinda umzimba wami. Ngiyake ngiyambona even nxa ukufundiswa kuyizinja ngokumdlwane. Ungakhuluma ulimo oluthize. Akuzwa ukukhuluma nje. Mbuthi hlala phansi. Mba ukhuluma isikhathi sit down. Kuyakwazi ukuthi into yona le ihamba lana. Itshona. Ngibona ngani khona ukuthi ingqondo zifunde. Nxa sikhuluma ngokuthi mhlawumbe mfundisi singakachi lapha sihle sikhulume ngendaba yokuthi isabatha. Isabatha lona lingena nga. Singafunda lapha. Exodus 31. Iverse ngelika 17. Ke sikhulume indaba yesabatha. Exodus chapter 31. Iverse ngelika 17. Ithi yona lapha liyisibonakaliso phakathi kwami labantu bami. Engene ngaqalisela ku verse 16 ngenzo sizwe kuhle. Ngakho ke abantu bako-Israyeli bazagcina isabatha. Baligcine ezizulwaneni zabo zonke. Libe yisivumelwano esingapheliyo. Liyisibonakaliso phakathi kwami labantu bako-Israyeli. Kuze kube nini lanini. Ngoba ngensuku eziyisithupha inkosi yenza izulu lomhlaba. Kodwa ngosuku lwesikhombisa yaphumula yachwaphuluka. So lapha sifunda ukuthi isabatha liyisibonakaliso. Liluphawu lukaNkulunkulu. Kunjalo sike sayithinta indaba lesathi uphawu lulezinto ezintathu. Luveza ibizo lomnikazi, luveza ukuthi umnikazi wazuza njani amandla okubusa, luveza ukuthi umnikazi ubusa njani. So isabatha phakathi kwemithetho eli-10 yilo lodwa elilezinto lezi zongu-3. Lilebizo likaNkulunkulu inkosi uNkulunkulu. Njalo liyasitshengisa ukuthi uNkulunkulu yena ungubani, ungumdali wadala. Lapha abusa khona yena wazidalela indawo yakhe yokubusa. He is the creator. Njalo esikhiwa. Then bisisitshela ukuthi uNkulunkulu ubusa ngaphi? Ezulwini, emhlabeni lasolwandle. Lento zonke. Imithombo yamanzi ekhulunywa lapha. Imithombo yamanzi. So kutsho njalo ku-Exodus chapter 20 verse 10 no-11. So ngaleso sizathu isabatha liba luphawu lukaNkulunkulu olukhethekileyo. Yikho uSathane elwisa phakathi kwemithetho eli-10 uhlasela lona. Ngoba sanga sakhuluma ukuthi nxa isela lingantshontsha likhipha uphawu. Lingavele likhipha uphawu usabonakala ukuthi isifuyo ngesikabani. So uSathane vele ujonge khonapho. Ngoba uyakwazi ukuthi kule ndaba khona. So isabatha sibona ukuthi ungakhangela udaba lwengilosi yakuqala, khangela udaba lwengilosi yesibili, khangela udaba lwengilosi yesithathu. Isabatha liyinsika yodaba lonke lona lolo ngokuthathu balo. Ngenxa yani ngoba isabatha liyisibonakaliso senkonzo yeqiniso. Liluphawu oluveza ukuthi singabakabani, singabakaNkulunkulu. So isabatha lizaba yindikimba yempikiswano phakathi kukaJesu loSathane nxa singena ensukwini zokugcina. Nginceda mfundisi ukwachasisa ukuthi nxa kukhulunywa ukuthi isabatha kungaba lendlela yini uNkulunkulu uyabhala indaba yophawu, uyasika yini iscale laye lisiphawula njani isabatha? uNkulunkulu uyadinga yini ukuthi abaphawula abangabakhe? Siyabo.
uNkulunkulu uyafaka uphawu kodwa akabhali laye. Uyafaka uphawu lwakhe engqondweni. OlukaNkulunkulu ufaka engqondweni. Ungafunda uEphesians 4:30 iyasitshela ukuthi lingamdabukisi umoya oyingcwele. Elabe kwangaye uphawu kuze kube lusuku lokuhlenga. So umoya oyingcwele nguyosiphawulayo. Usiphawula njani? Ngokusigcwilisa emaqinisweni kaNkulunkulu esincedisa ukuthi sigcine imithetho, ikakhulu umthetho wani wesabatha oyiwonyathezelwa phansi nguSathane, ngoba uyakwazi ukuthi yiwo oluphawu lukaNkulunkulu. So akula muntu ozabhalwa, kodwa uNkulunkulu khathesi uyasincedisa ukuthi sigcine isabatha lakhe, sigcine imithetho yakhe esilungiselela leso sikhathi esizayo, ngoba lapho kuyabe sokubanjwa ngamandla ukuthi ungagcini isabatha wena. Ungagcini isabatha siyakubulala, ungagcini isabatha siyakubopha. Kuyabe sokubanjwa ngamandla. uSathane uyabe sebenzisa udlame. uSathane kuyenza njengoNkulunkulu. uNkulunkulu yena watshengisa uthando lwakhe, uyasincenga esincedisa ukuthi simkhethe ngokuthanda kwethu, nge-free will yethu, nge-freedom of choice. Kodwa uSathane uyabe sebamba amandla. Kakusincedisi yini mfundisi khonokho esike sakuthinta ukuthi into nxa iphindwa ingqondo ngitsho labafundisayo kunjalo kusebenza njani ukuthi khona amaviki kanje mangaki ngomnyaka 52 angithi nxa kuyikuthi umuntu ngamaviki wona lana ngu52 omnyaka isabatha ngesabatha uyakhonza, kwenzani engqondweni yakhe? Akukuyini okwenzakala engqondweni yomuntu khona lapho kule sisindo bani? Siyabonga. Abe-psychology bayavuma ukuthi umuntu angaphinda ulutho kanengi luyagcina lusiba ingxenye yempilo yakhe. Antu uyayibona indaba ebengiyilana. Nxa sokuyingxenye yempilo yakho usungakufela. Uzananze ukuthi even embalini siyafunda ngamaKristu abafela ukholo lwabo. Ayisikuthi bavuka sebeserious ngelanga zokuthi uyabulawa. Hayi, yinto abayipractice empilweni yabo yansuku yaba inhlala yenza. Kumisa kavukela batsho njalo abantu. Bayijwayela yaba ingxenye yabo yaba segazini. So nxa umuntu wayesemthe ukuthi ungenzi lokho, wayesithi nxa wena ufuna ngenzi ngangcono umbulala. Ngoba lokho ezilongezi ngisaphila ingxenye yempilo yabo. So lathi khathesi yikho esikubizelwe khona ukuthi sigcine imithetho kaNkulunkulu khathesi, sigcine isabatha khathesi, sivumele umoya oyingcwele asincedise kuze kunamathele. Nxa sokusiza uphawu lwesilo siyabe sesigxilile esabatheni likaNkulunkulu, akula muntu ongasisusa khonapho. Indaba yokusebenza kwengqondo ngiyayithanda mfundisi, ngoba ngeke ngabala nxa befundisa amasotsha. Ngokuqala nxa besakufundisa bekutrainer kuthiwa bakunika into yabo ulale uyigadile lapha ungakagaqa umbhobho. Uzujwayele ukuthi nxa ungalali utho la ungezwe kungelanto ekusindayo sukwazi ukuthi izikhali kawulazo. Ukuthi isotsha lihluka nombhobho walo litreneke kuhle kakuvumi ngoba kube ingxenye yempilo yakho. Ngizwani ukubeka ngaleyo kunjalo sini ukuthi isabatha ligcina seliyingxenye yempilo yakho, ukuthi lanxa bengakukhipha amehlo awula problem, awulahluka, awuyele emuva. Lokubala uyenisa ukuba lamhlanje isabatha kunjalo ungaboni ungelamehlo. Singathini kubalaleli nxa sichiya lindaba eqhakatheke kangaka? uNkulunkulu lapha ucebisa kakhulu ukuthi bangamukela abantu. Ngoba uthi umuntu wamukela uzajeziswa. Ngizwani kulesijeziso esilukhuni. Kulesijeziso esilukhuni uNkulunkulu angafisiyo ukuthi singene kuso thina ngoba wasifela. So indaba singayigoqa lapha ngokuthi sithi thina uNkulunkulu ufisa ukusisindisa, ufuna sikhethe yena. So indaba yokugcina kwesabatha siyiqalise nini khathesi ukuze samukele uphawu lukaNkulunkulu bese sixwaya ukwamukela uphawu lwesilo ngesikhathi lapho luzafika khona. Siyabonga balaleli, nansi indaba, nansi ingqobe ezakithi. uNkulunkulu ufuna samukele uphawu lwakhe ngoba kulophawu lwesilo oluzakuza emhlabeni wonke jikelele, abamhlophe labansundu, abade labafitshane, abayanga labanothileyo. Lamhlanje siphiwa ingqobe, khetha lamhlanje kubana ngubani oza kumkhonza. Inkosi sibusise, inkosi siphathise, sidibane kuviki elizayo. Siyabonga.